ministar vanjskih poslova Mate Granić prisjetio se da je turski predsjednik Sulejman... Što ima bolan turski? Boli me kurac za turskim predsjednikom. Nismo ga mi poslali. Ako i jeste, šta me boli kurac? Sve da je tačno to što priča. Ma to je vama neobrazbom, ako ne znam šta je bilo, ako ti kaže Drina, znamo mi vrlo dobro šta je bilo i Drina i Neretva i sve ostalo, znamo mi vrlo dobro, kontaš, ne trebate nam sigurno vi zlikovci ratni govoriti šta je bilo, a tu zastavu možeš znaš gdje nabiti. Ti misliš nas uzmat više, pa prošla su ta vremena kad se moglo, ma možete uzmat Maru, onu polupismenu, na te jeftine kao okačiš zastave, nešto, pa vezali smo mi zastave i uoči rata. I vjerali smo vam koji Srbima, mogu vam jebem. Još ćete nam vi pričat kako ste nas spasili, sve vam jebem živo i mrtvo. Kakva drskost i bezobrazluk, kažem, samo zato, ništa drugo da nema, dovoljno je da vas se sahrani, mamu vam jebem u pičku. Pa vodim ti ljubav s materom, eto tako, razumiješ? Eto, kad je samo ljubav, onda vodim ti ljubav sa familijom. Ma mama ti je na koljenima, znaš. I seka. Predsjednik ministra odbrane, paziti ministra odbrane, Gojko Šušak. Šušak? Došuško se iz tamo negdje iz pičke materne, iz ustaške emigracije, došuško se u Hrvatsku da on nešto šuška po Bosni, mamu im jebem ja u pičku. Zaustavljen sigurno, mamu ti jebem, ti si bio 20 km od Banja Luke pa su tebe zaustavili, ratniče veliki. Naveo je Granić. Nekadašnji, da Bog da vi imali takav mir ko što ste ga nama ostvarili, tako. Da Bog da vaša djeca živjela u miru ko što ste ga nama ostvarili, jel pošteno? Eto. Mamu vam jebem, majku vam jebem. Ja vam samo vam kažem, da Bog da vašoj djeci bilo sve ono što vi zastupate, tako. Tako mamu vam jebem u pičku. A mnogi od vas, a dobro.